Allahu Ekber, Allahu Ekber. إلا نوحي إليه أنه شعوري بلي كل ما الله أكبر الله أكبر. بله ji bernama baweriyên başwara temaşevanên hêja û delal em careke din di bernameyek nû a baweriyê de li pêşberî we ne. Temaşevanên hêja û delal wekû hûn dizanin di heftê carekî em di bernama baweriyê de ji bajarê Amedê ji were bernameyekî nû mijarek nû pêşkêş dikin. Mijara me ya îro em ê li ser esasê ola İslamê ku yekkaniya Xuda tewhîd û şirk hevkar çêkirina ji Xudayê Teala re. Eviya wekî ku tê zanînê di mijarê serekene di esasên ola İslamê de lêbelê di mijarê herî gengeşî û nîqaş ser we heyî jî ev her du peyvê hanîne. Mêvanê me îro li ser vê mijarê Seydayê me li Hacî ye wekî hûn zanin gelek cara bûye mêvanê bernama me. Seyda te bi xêr û selamet hatî ser û ser çavara hatî. Seydayê me li Hacî ez dixwazim îro ez zû de li hêviya te û vê mijarê bûm ji ber ku mijara şirkê yani ya hevkarî ji Xudê re çêkirin û ya tewhîdê yekaniya Xuda ku Xudê yek bike. Ev mijar di stûnê ola İslamê ne merov dikarî bêje li ser van wek esasın lêbelê wek va her duka jî bi nakokî û bi nîqaş tune ne. Çawa tê bibêje pir hêsan ew dikarê wî tekfîr bike, ew dikarê wî înkar bike, ew dikarê wî ji rê derxe, ew dikarê bêje wela tu ne di rêya rast deyî, di rêya Xudayî deyî, tu şirkî, tu müşrikî. Ez gelek cara dibînim hûn jî zêde ser va ayeta, ser vê mijarê disekinin. Me goş temaşevanên me re hûn ê li ser vê mijarê li ser ayetê şirkê û tewhîdê. Ka şirk çi ye, tewhîd çi ye? Yani tewhîd yekaniya Xuda û şirk jî hevkarî ya Xuda. Ji bo hûn ji temaşevanê me re cev veqetênin lê beriya ku em kevne mijarê ez wisa bêjim em ji temaşevanên xwe re jî dibêjin em hêvî dikin tiştê ku ji ware nû were di awayekî din bigihne me şaşî me eger hebin em hev re rast bikin eger ku ew şaş bin ew jî bila xwe rast bikin. Em hêvîdarin ev mijara me xweş derbas bibêj temaşevanê me re her çi qasî tiştê nû bêne jî lêbelê em bigihne rêya bigihne rastiyê. Seyda derheqê şirk û tewhîdê de hûn çi dibêjin kerem kin Seyda. بله بسم الله الرحمن الرحیم اجی سلاف و حرمت خو جوارا تمام انسانی که مقداری کن راتشینم براستی توحید اک خود جمت خوازه و اکو انسان دبیجن ام باورمندن ev marvatiya ku dibê me kelîme şehadetê anîye pir ji hev dûr e. Xweda tiştekî ji me dixwaze em bi tiştekî dinê xwe ber bi Xwedê didin. Weka çi di ayeta da gelek hene li ser tewhîdê, şîrkê, meaniya ziman di Sûrê Ali İmran da Bismillahirrahmanirrahim قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Ayet kardeş kerime xwara xoşlik veke. من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ev ayet şi dibêje.
خدای عالمیش پیغمبر علیه الصلاة والسلام را دبیجه او انسانی کو و دمی گو ناده وحیه لگورا حقوقا کو باو کالا دانیه ابو اجداد وان دانینه نفس وان چه خواستیه لوی گوره کرنه لی بلی باوری وان جیب خوده هبیه گلکی آیتی که تدید بیجه که ون بیجن کی باران دشینه اردی شلت که دبین بلی خوده الله کی و آنیا دنیای دبین خوده یعنی تمیزت کی باوری هر کسی بخوده هه به آوه کی به خدای کی هست بله فطرت انسان دا ویا نممکنه یعنی انسان بیجه از خدای ناس ناکم یعنی هنکی تک توک هبنجی اوانا هانی دا وقت اب کرن تنگاسی دیسا دست خو دعای خو نه ممکنه کس بجه خودت نه بله، هر بله. کس کی فهم آواز جدا است فهم جداه یعنی هر یک بجه صوره یک بجه زر مینا که بجه و اذا مثل انسان و اذا مثلا انسان ضر دعا دعا ربه منيبين اليه منيبين اليه واذا خولناهم الى نعمه بله دیسا دوی دردا دوام آیت دبیجه وقتا که اموان جوی تنگاسی خلاص کن نعمت بدن وان قوات كوي تنقاسيه ده بازوري خده دبي خده دبي بله قوات كوي فرايه خده جبير جبير واتك آيات به معنى بله جا اوی آیت خوان بیجن ورن ببال کلمک بله او کلمه معنا نگوتنه يعني كد تدي بري عالم ورن نقاش يعني نفسه ورن حكم خده حكم خده بله نقاش ندفردا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كدنا برا مودا أو حكم خده يعني خدا هي ورا أم حكم خده بجيبين يعني ما أبغى سيدا مش ما أقول نقاش زانش بس ما أقول نقاش جبركو هنگي هاتيا سري ما هنگي هم دبينن هنگي در ناف عالم اسلامي در ناكوكي هنه هنگي فكر جدا هنه هر فكره کی فكره دي انكار دكي نه بين تكفيريه نال ناف عالم اسلامي ده örgütek ريخستنك هاد به تكفيريه غير هر کسی تكفير كن بله يعني او ديتنا وانا سيدا افيا تحريف حكم خده افيا هاني يعني دل خو مرب جنابه وقتا كو مرب يكي تكفير بك و يا بجا خويه توحيده او يا هاني لغورا قراني آیت ایمان و مسلمان بونی پر در باست بن. بله. یعنی صفت مؤمنی مثلا خودت به صفت مسلمانی دبیجه. ام انا وان آیت اجی انشالله دم هبه می بین زمان. دوردا کلمه کی کد نابرا مودا مساویه. ام هر دو علیجی دبین خوده. لسر هف. ام هر دو علیجی باوریا ما خوده. لسر هف بکن. لهف بکن. مزه الا نعبده. يعني او كلمه چیه ام عبديتي نكن إلا الله جفيات شهد فهمي يعني نكو إلهم لا إله إلا الله أم بيجن كلمة شهادته وأزبو مسلمان وكانت كتاب ما فقه دا بحزار كتابات شكرنا علمي أهل فقه دا بيجا كلمة شهادته تاني بشون دا تبوي مسلمان استعداد بيجا يعني فيا مشهورة بالعالم الإسلامي دا إيكو نظام بتنا بيجا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فيا هاند وكفر بما يعبد من دون الله يعني از معنى يجب بو تماشا نظام دبي كسي يقول لا اله الا الله محقق وتكفي جنت يعني وي رضا خدي درباس رضا خدي بي مجي چگو بله پاشیا و حدیث دا قد کرنه برینه چما وكفر مزا ورد بما يعبد من دون الله چگو او بخيج خده حقوق جدر و حكمك خده شيان دي حلال و حرام إلشكي نابرا إنسانا تاف ويا هاني جدر و امر خده شاشتيا رد بك شاشتيا يعني وقتا كو وي كلمة لا إله إلا الله دبيجه وي چاخي چت دبي مثلا دفر دا آيات من آنية دبي سورة جن دايه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن تبي يا حبيبي من بله هاتيه ببالن وخده جمرة قوتيه غروبك فرقك جنا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قرآنك بر محتشم مساكر ما بهيست ما قوي خداي شد بشتيد به يهدي إلى الرشد يعني إنسانا تدقهينه رشید که عقلمند که زاناد که سر راست که یعنی وی قرآن دا تشت خوش و باشه
ویا هانی مرو وجدانلی به وی قرآن هانی مرو براسی واد به فآمنا به سیدا زنبون جی از صاحب کرتاسیت کارم چی بیشم زنبون پره yani sinore ve yani davya ve tene nefsa kainat ede zanabun jî vek mero beje ku fehm kena vi kainat nefsa mero kare saje bige ev zanabun çi yani armanca ve zanabuni Dayı da goya değil rüşdi. Zanebun eve yani merv tedine mesela nasabi ki hatta Raşid kelimesi Arabi hatiye yani tegi hiştandın yani akıl mantık fikir yani ev Kur'an akli merv dede xeptandine ku merv vicdanli be merv merhametli be merv tedgihine yani gereki akli kul lumat ve merv fehm bike yani kainat fehm bike her teşti fehm fade fehmt ke haqiy ve haqiy fehmt ke şaşi ve ukhari fehmt ke tevhid fehmt ke şirke fehmt ke vana hani tamami raşiti bu hava dedi Hazreti İbrahim da Xuda Teala dal haqiy da nabije ayet-i kerime. Evya pır bal keşe seyda. Tego yani mesela anha em Müslüman em xwa raşid dibinin em xwa bawermend dibinin em bime barî Xuda aniye le jwa ümmet edin ji kavm edin em bejin hemiya beter em paşın yani dünyayı fehm nakin em her fehm nakin. Saat hoş. Kul ser baweri. Mert qarib beje ev sakati ki de bu bariya mede he. Sakati ki pır işte şu tevhid virda xrad be. Ana wi fa'amanna bihi ve la nushrike bi rabbina ahada. Dikkat keluma min ve ayeti xantego. Yani me imanı bi kitabı aniye ku tişte pır xoş de heye. Akli me da serime mezanakir. خدا نبی اینا هدیناه السبیل و اینا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا حتى عقل منطق فكر سميع وبصير بيدا عقل ذكاء يعني حتى عقل امندن خدا تعالى بيجي ام انسان امتحان ناكن بعقل نممكن خدا تعالى يعني تشتكي السر مر فرض بك يعني افياجي ويد بيجي عدالة تجيب بلي ولا نشرك بربنا احدا ولا يشرك بعبادة رب ولا يشرك في حكمه أحدا آيات سورة كهف آيات 26 نهي نفسها نقرين قبل سورة كهف ده كهف ده بلي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا نشرك بربنا أحدا دقتك يعني الشريك شيء هاف بار بلي يعني دبي خدي دا هنا كان بعقل خو يعني باعتقاد خو بميجي خو بدشنجا خو يا سفيك وهوانا هاني عقل خو ناخبتين ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ايه يعني دبني خدي دا دعاء اليكاري هنا كي دنيا تخوازن وكا انا شيخ وكا اهل تصوف وكا انسان مريض شسر مزلا وكا ايات اخوان اتخازن تسرب سجني ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون فشك ويك خدای عالم دبیجه او انسانی که عقل خود نخبتینه نفکره مرو حتی تشتار نفکره دشمیش نبه مرو تناگیجه وکا چه سر قرآن دا چه بی بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین متقین جی شک و شبهه تنه اف قرآن هانه insana dede meşandine ev kesi ku takva be go bide ve Kur'an'ı aklı خوب خبتینه yani go bide ki خجره veki aklı خجره veki yani go bide ki pişte ku aklı vekir hinkirji gereki bicibine riches yani necaseta خرابی کردی ام بشن حاشا ریخ نوسه تشتی نجس تشتی پیس تشتی خراب لگورا عذاب آخرتی جی ریچس عذاب آخرت داشی پر خیزی در باست به او جی عذابه یعنی انسان که عقل خونه خبتینه خدای عالمی دبیجه او انسان به عقل تفکر نکه یعنی وکی کدنا حاشا وکی یعنی جبر کو تعبیر قرآن امکان راحت بجن وکی کدنا واری خدا جیام که وصا پیس yani yani evane ایرو عالم دنیای ده اسلام ev امتینی وی درش میزه دنیای ده ایرو مسلمان نباوه عقل خو انسان دبی توحید لا اله الا الله فقط به کلمه کی دبیجه من ایمان آنیه من خدا ناس کریه yani ev insanı ku vakta Peygamber aleyhissalatu vesselam nat vi hükmü hani nego eşhedü en la ilahe illallah pır geri zekali bu. Eko ena
ناینه نابجه از وی دینی قبول دکم پر گری زکالیه بظاهر تو پر عقلی ام پر عقلی نکو ام بدفکی و کلمه بیجن او دیسا ام جی جوان خرابتر معاملات و عمل و خرابی نباش بکن مثل ام جوان خرابتر دی بجید کدا خرابترن مرکا ایرو انسانی که نه مسلمان خرستیانه پر دینی دنه هنه باوری دنه هنه وانا هانی هف ناکجن هف تالان ناکن زمان هف حسودیه ناکن مال هف خرا ناکن با طیاره بفروکا هف ناخن ایرو مسلمان تمیزد کی دبن وکا چه وکا خدمتکار وکا کوله وکا خدمتچی ولیتی دبیجه یا ج انسان نه مسلمان را دستلادار دکن امورن سر آیات خود سر توحید ما گو و آیات کلمه کی کنا برا مودا مساویه او چیه معنوی او دبیجه خودت دبیجه الا نعبد الا الله خین حکم خوده ام حکم کی دنه قبول نکن او چوا از دبیجم ولا نشرک بی شیئا مثلا خین آنا یاسا قرآن ج مسلمان را ایرو کو جدر وی هر دولتکی مسلمانا عبدی تیا خوده دفج برده حکم قرآن پشت خوده حکم بابو کالا ای نتویه ای دستلاداریه ای زنگینیه لگورا برجواندی دنیای ای نفسه وانا هانه تف آیت حبو حبوش بو وانا ها که شریکاتیه توحید خرات که دکدا بكلمه نابه مثلا بري آيات نابجه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قي باور ديكن كو إنسان كي ما بيجه ما إيمان بخده آني كلمة شهادته ونونا امتحان كنو حتى معاملات هذا هاوي منكا امتحانات فردا اوه إن هديناه سبيل إما شاكرا وإما كفور يعني خدا تعالى بيجه او إنسان مره هديناه نشان ده سبيل ره يا إنسان أبي تسليمي ما ببت توحيد ببارزة يا جي أبي كفر ده شركة أو كبكة شما شرك وكفر جي عينية تدي ده آيات سورة أو كده درباست به عالمي ما پر جف جدات كن نوصاية يعني شرك آيريا كفر آيريا فلان فلان وانتشتاد بيجن از آيات كده دوه ده بخوين ورم سرفرا مثلا بيجه چه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كفروا لقد كفر الذين قالوا كسكو بيجي حضرت عيسى كره خديه كافره وقال المسيح مسيح يقول يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم سيدا أزنتها بي أز يا بيجي إنه من يشرك بالله دي قطبك كفر يشرك بالله وان خدا دبیجه او انسان کسین که بیجه حضرت عیسی خدایه و یا خود کره خدایه او ولات ماده جواک ماده کس وی نابیجه مثلا کس نابیجه اف کره خدایه آن اف حوال خدایه نفسه وی یعنی حوجنا که ام وی نقاش بین تک کس ویا نابیجه یعنی جمعتونه تبیجه کیجی ما قاوت اگو فلان کس کره خدایه زانه کفره بله اتخوازم شرکا خفی کوهون جاری امسا جانا سرنگا پرتشت خوش دوی واریده دبیشه اتخوازم دویش تماشاوان مروکی مثلا انسان هیا خوام باورمند ببینه خواه سا ام بیجن درزا خوده ده ببینه و شرکه ده بی و صحیح ممکنه آن کی پیشنگی و شرکت کن مثلا نو عالم اسلامی ده کی و شرکت وسا زیاده دیکن مثلا ابن کوکیا نو عالم اسلامی ده بگو من عرضه کی مازن هست نه وسا کی ویا پیشنگی شرکت کن شرک چواد شد بی کنگید به شرک یعنی اول ظاهری حوجنا کی یعنی بله افیا نشما ویا خوان جبر کفر و شرکه بگو کس و نابجه ولاتنا ود بجه نه یعنی kafir müşrik şey kafire aynı işte ezvitim zaman. Yani ku insan mesela cana çima da ayet adı be su facir xatı zalim aynı manene. Devra hani da işte ku tane sual kir yani muruf civak insan baverment nabejin şeyh ki kure xwedeye ya önder و lider ki kure xwedeye ya hevali xwedeye اما معاملات هذا يك اعتقادي تفكير خدا يك اعتقاد خدا دبيجه فيها هاني ما خلصت كه
ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. از ها بجم شرک چند درجه وی هنت کاری به خیر قدمه درجة القراء درجة. آياتها بله. مثلا دفكي هي دفكي. إنسان هي بدافع خود بيجي. بدافع خود بيجي فلان شيخ فلان ذات يعني من خلاصتك روجا قيامته أبي متى او دبي شرک قیاس سیدا ليه شو يعني بيجي اعتقاد ويجي به هبه يعني ما بهوسا تشتكي او بيجي گناهكار دبي توبه بك فقط في قوتني وقت دبي جواك داد بيجي و پر انسان انا دي اعتقاد خودش يعني دبي انا البيشيغان وان شيغان نيزي خدينه افي ما في آيات ما خون سروية يعني ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى في آيات صادج 1400 سال بري الويدر ما ننه إيروجي وان إنسان اللي بيشيغانه عيني وصاي إيه دو هذا دبي شرك يعني وصاكم شركة كي محتة يعني بله. يعني دصت كلمة خداي عالمي فيا آنية زمان از جاردن تكرار كنت في مسألة ده يعني برا عالم لي مزكن إنسان كو قرآن تخوينه جبرا تدعو يدعو ندعو نفسا فان كلمة جبو شو خدت على بيجي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله بله خدي النهر يا من كريكو از عبدتي بكم جوان كسيكو وين دعا جوان كن ايش انلما عبدتيه بله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أفن يعني فان شغا فان زاتا فان مريا تخازي برا يعني مشروع به مزناتيوي إجارة إيه أنا شو مشروعية وانتنه پر انسان في هو دوی روشه دنه چه چه بده خوی از بيجم وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ما از فيا نبيم از قوتنا خديت بيجم يعني فيا تشكي كوش في آيات إنه فهم كرني جنينة يعني وقت روجا قيامت أموان ببن حضور أخو حساب جوان ببرسن روجا حشي جوان را دبن نیار کی دبن نیار یعنی وانه ساغلم وانه صامیمی وانه ولی وانه کو قنجن و اجی خسپارت موی و از دبیجم اوشیر مخلاص که و از بگوتناوی يعني بفي قوتني بفي اعتقاد بفي باوريه خود سبيرمي و دبي خديدا يعني وي تينم تخم اراجي نابرا خو خديدا افيا از وی ولی وی ذاته که مشروع به ولی تیاوی جمرات به نیار و کانوا بعبادتهم کافرین سیدا دعا کرن غازی کرنا خین خدا عبدیتیا جدر وای خدا ناوی ویا شرک توحید چه توحید دفرد نامینه حکمی شركة لفظي وما قوب دافي خبيشي بدافي خو او مثلا انا وايد بي حضرت عيسى خداك يا كوري خدايا يا بيجي الشيخ نيزي خدايا ابي خلاص كيف فرقناك يعني عملي شلون يعني ياد الدويا الدويا ما قوف ياد اعتقاد ويجي هي اعتقاد ويدا يعني هم دفد بي هم دي اعتقاد ويدا هيك از دبم افي في ذات خلاص كه بدافي جو اعتقاد تنا ببلكي بر برسكريك جي بيانا نا بدا بهواسا بجار كي بيجي ويا ايدي تشكي فقط اصرارا الجماعات بر انسان فيا خبر ددن مناقشه شي دبه دوی داتين الزمان شاشه يعني بدفشي عينيه يعني انا بدفت بيجي دحب خدا هنا نابه بدفت افتراء يكي بكي نابه بدفت ظلمي حلال بكي نابه تبدأ حقيقي سكوت بكي نابه وانا حبو آيات هنا يعني امنا كيفن وان ايه حكمي ان بالكش ان باريس ان كو ان توبلما كود جواكا كود بي ام مسلمانن حكمية جمارة دفردا پر فلاكات يعني آشيغا يك دو تكبس را دويا كفي عملي ده افيا عمل پر برباطه چما بينجيو نه دولتن بينجيو حفتن چيه هر حدكي جوان دولتا حكم خود جولي راكرنه ومسلماني كدبي از محافظه كار محل محافظه كاري شخون نزانه چيه محافظه كاري تزانه چيه لغورا وان لميجه روجيه حجه زكاته نخافتنا بيركي كلمه شهادته سر جنته ده تقص هبه محافظه كار اوه پسني خوده بدي پیغمبر بدي قران بخويني لي حكم واحكام اوانه كدبي محافظه كارن تدبيني ايرو عبد طاغوتاه عبديتيش طاغوت رات وكا چه كو انا حكم واحكام قران هبه قالوا دناوا فان دولة مسلمانة دا
نتوپرستی چه دبه بله مذهب چه دبه سنی و علوی چه دبه مسلمان و نه مسلمان جی چه دبه چه نابه چاو چه نابه یعنی گرکی وی پرسگری که تنبه هر کس لگورا حکم خودی وقتا تف بگره پرسگری شخوت نه توحید اوه يعني حوجنا که جماعت ومذهب وأوهب نفسه بله حکم قرآن المیدانه یعنی به مذهب دگره حتی وی مذهب وی نبه بیدعی وی شاش نکه وی مثلا مذهب کی داتش کی حلاله ده ایدن تا حرامه ایویا هنه الگورا قرآن شاشه سيدا اي پیشنگی شرکت کن یا که یک مرد ببیجش کرم خارج تماشاوان مرد اوه کو پیشنگی شرکت کن ایک پیشنگی شرکه انا بهتره و او سر پیاده هیرن و هایا مثلا جواکی جی بلکی هایا و بخواجی دجواکا اسلامی دا بله بله ایکو دجواکا اسلامی دا پیشنگیت که ایرو شیخ کو دین زانن جماعت الپیوانن جواک الپیوانه و مالکو ایرو بناو اولا اسلامی تحریف دین کن دین راست نابیجن هر کس کی سردست خو ریوبر خو يعني او خليفه خوي دولته بتعبير وان يعني كو خليفه بس خودت كخليفه كشتني سربسته دزي سربسته هر تشتي كو خدي حرام كريا از دردا ناخوازم هر تشتي بينم زمان يعني تف وانا هاني حلال حرام كرنا حرام حلال كرنا اي خدي نابيجه وان اطعتموهم انكم لمشركون يعني أنا في بري إنسان عالم بالكي بيجن أفندم في آيات الكو وتشتكو در حقيقا حكم دار هذا بيجي واتاوي بيجي سيدا أم واتاوي أفا تدي آيات داد بي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونوي تشتكو خدي نقوت بحلالة ذكر اسم صادق بسم الله الرحمن الرحيم بيجن صادق نجمرة وصاد بيجن نوصايا تشتكو ما حلال كريه اون حتى وی لگورا امر مشرج نکن مرار نخون تشتكي مرار به يعني نلگورا حقوق او سمبول يعني سمبوليك يعني هر تشتكو نبلگورا حكمتها خده بي بله نكن سمبوليك شو هر تشتي قياس بكلفه بله يعني دي تمامي الويدر داجيش خد به اي لان من احل شيئا مما حرم الله او حرم شيئا مما احل الله فقد اشرك بالله يعني عالمي مد بيجن ديسا خود جوان راضي به ما افيا هاني يورما مننا او صراحه الفان اياتا يعني هنكي دبي متشابه مثلا دي سوره ال عمران دا دبي اي محكم هن الكتاب بله نفسها بله يعني جمرة الكتاب لازمة بنجها دين لازمة ايه محكم لازمة ايه متشابه خدي تعالى بيه امد زن نفسها بله ايه راسخد علمي دانا جي باور بما لسلفيا ناسكن مثلا آيات كده خداي عالم دبيجه عرش ما حشت هم ملائكة تلتين چه علاقة بفياه يعني تجمن ببرسي بيجي خداي اوا قوتيه جرى الا ازام بم فيها هاني اشترى شيروفكم انزان بله ها تشكي مجهولة يعني منك بعل من زيداي طب ما هم بالصدا آيات اوا جريداي يعني سري وي جرتي متشابهه خود بوان تشتاد زانه ام جي جرى سوال نكن لبينا كيفن جمرة شو لازمه تشتي ما فهم كريه فايده كوي هي قال واتاكي مروجه داخل بالي يعني انا محكم ايفا يعني وك انا ما جو تشتي خودت بما حلال كريه انسانك حرام بك وينكن وين حلال وحرام تمامي دا لبي كهرن وين شركه دانه نفسه بله peki hükümdarı van devleti Müslümana İro tamamı diyaneti van Greday buan vanı ne? بله Juan ra beje qatla filan kese halale jibu zamanı vi ev jid be halale çava merik dibe neşo malliku bişo eziviş vesfe baviş İtaat kekir إطاعة رئيس ديانتك السلوكية Peki bir insanı dükuje viya hane lugora hükmü xude gere beje viya mazlume zamanı xud xwaze lugora xude xeber nada hükmü xude tahrif ayet eve tamamı insana bu vanat xapın Peki سيدف إيه تشاوى أف عالم تشاوى قاسي نابينن تشاوى أم بيجن أف شيخ تشاوى قاسي نابين تشاوى ذكر يعني بتشي dibinin sayda بتشي جسارتي بتشي باورية باور eve baveriya xuya broja kıyamet قولي مجوا فهم كر إيرود عالم الإسلامي ده
yani alime ku bira diyaneta xwe nekin fermiyeta xwe li pey diyaneta xwe neçin heta mesela Yusuf el-Qardawi alimekî yani alema İslamê de bijaraya nefsa ji Libaya بله elê dinêrin mesela Dubai ji Dubaiê ez bawer nefsa Dubai hikûmeta Dubai çi bêje te dî ew li pey wê çû yani ew kireveke dîn çawa çêbîne xwe van alima çawa vê ma nabînin او ma naxwin او ام دبين وايد تحريف كرنا سيدا بعصوان بكي وانا هاني الوي دربيلا ميزه خدا تعالى ديسا السورة كيف دات به فمن كان يرجو لقاء ربه ناتخوازم tu bêje yani alim çima vê şirkê dewam vana dikin alimi nabêjin بله عالم يهودي وخريستيان عيني بفي هواي ننه بله يعني فان انسانا خدا بيجي عالمي سورة التوبة آية سو 4 سو 5 إن كثيرا من الأحبار والرهبان يا لا أيها الذين يأكلون آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل كما قرأت آية باش ميزه فكر جبو يا ببرسوا أيها الذين آمنوا أنا جوان عالم راد بيت أنا قويا علمي بحريبة تمام قرآن إيه محكم وإيه دين تفزان بفنا في الله بي بروفيسور بزانبوني داجي بله توی حکم کی خبر نده لگور امر خوده به پراتیکا خو لگور امر خوده تف نگره ایسیا گلو جواکا باورمند کو المگو دارید کن ایس سیاجی به مال خو لگورا حکم خوده قرآن دا بلی کریه وی مال هانه دگرتنا وی دا به دست خستناوی بله او د دایناوی دا به هر دو علیا هاوی خوده نکه او انسان تکلیاوی توحید به هب نمایه بله باوری چیه شخو حتی باور نبی باورمندی تسلیم بونا حکم خوده انا جبو چه آیت آواهنه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين آية veke seyda هناك جو إنسانا هنا جو توبلما هنا يعني şu ayet ez bawarım pir bersva mirov بله ليش هو بله او انسان کو دبیجن ما ایمان بخوده و برسول خوده آنیه او پر ایمان بارکش او امی ایتعا خوده و رسول خوده بکن بله نفسا بله ثم يتولى د پی وی سوزلشمه دا د وی پیمانه دا فدگرن فريق منهم هناك جوان باورمند دا جه اهل ایمانه وکم ما انا يتولون من بعد ذلك پشت وی پیمانه پشت وی پیمانه کو بخوده را دا سوز دا ودگرن و ما اولئک بالمؤمنین خودت تعالی بیت پشت کدا تمامی دا و ناگره مثلا انا سیدا وگراندن ها از خوازم وید بجم من وگراندن تدبیجید به نه وگرامه اف يعني هري را اجوي بيجو ها ساعات خوش مثلا ملا هي ايرو اف تشتد ولات مدد بي عينا اف ظلمات ولات مدد دنگ ظلمه چويا بر عرش ايدي ام يعني عرش ماستر تنز بيجم ايرو ولات مدد ملا هي عالم هي في نابي نجي يعني ظلم شي نابي بلكي بيجي قي بلكي راس جيد بيني كف چاوا شد بينا خفي هاوي ساعات خوش قال لك سباس عينا يعني ميرك او جواك او مروف او ايكو باورمندن بله بوي هواي دفكرن فرن دبي شغل ميجو رجع حج زكاه فيا باوريه بله جناه ايرينه وانا ايرينه دبي اف عمل دني يعني انسان به جناه نابه فقط القران ميزت كي يعني انسانه كي ببردوام لسر وي جناه هره وانا هاني درسش قرآن ناگرم وانا درسش نفس خود گرم بله يعني كتابك وانا دني هي خيني قرآن لو ما مگو عقل خل سر قرآن برای قرآن گرجت بجه ام آتیناهم الكتاب ام لهم الكتاب فهم به ام لهم كتاب وهم فيه تدرسون ازنا يانشون راست يعني لفظي ام شاش نخوين يعني خدا تعالى رحمتك دبيجي يعني قالوا خيني في قرآن
kitabekî din destê vana da hanê dersê jê digirin Pir ku baş muxalif diçin. Divra hanê da seyda te tiştê got mesela İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyinâti vel huda min ba'di mâ beyennâhu linnâsi ulâike yel'anuhumullâhu ve yel'anuhumul Sureti lâ'inûn Beqare'de böyle. İllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû. Mesela divra hanê da li ser van alima dibêje. Ve îz axezna mîsâqellezîne utul kitâbe la tubeyyinunnehu linnâsi ve la tektumunehu فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Ayet-i veke yazış kerime kare. خداد به اهل کتاب پکی اوان عالمی کو تگو انا Bəli. د دیانت افرادا د سعودی دا د مصر دا د عراق دا عالم اوقا کتاب اوقا القرآن میزد کن لکتاب مفسره میزد کن اهل کتاب اوانانه Bəli. ام چه آیت تخوینن میرگ او وان مروین می شاش جخورات بیجن وانا هنه در حق یهودی و خریستیان آدانه. Yani jbuj خوش بر پرسیاری خلاص بکن. بله وأكا كنت بيجا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا أزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسوا على القوم الكافرين. أهل الكتاب أجي ذبني ويدامة أو تشون إيرو أم أهل الكتاب أم ورن ويدري وإذا أخذنا ميثاقه خدای تعالی دبی از دبیره تدخم ای محمد دبیره خوب خه او یهودی و خریستیان ما پیمان چیکر بو بوان را سوز دا بون اوه کتاب اف حکم من ایک هین بونه جئه نهین کری را بیجن او پیمان نه چیکر بو بله بگوتانا راستی بگوتانا جوان را کو کتم نکن بله yani ve neşirin Roma min Asure Bekara 105 nexwan بله evyaji aynı hef tasdik dikin yani ده آیت و مقاطعه دل بقره تشن یک صحیفه که صحیفه دنده یک هفته چاره 174 یک 105 و نه هر دو وک هفن ویا هنه عالم تشتی که مشیان دیا اوی دا جویا دا جی اوان یهودی و خریستیان عالم ایوان دبی مگو تورات انجیل و جی انسان را بیجن aslında دوی دردال سر مثلا تورات که یهودی نه وان عالمی وان وک عالمی می انا تشتی حقوق انسان کو اوی برجواندی وان تک هره و شرطنه راستی حقیقی ج انسان نخواندار نگوتنه جبو چه کو تگویا ای مگویا یا ایها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار ور پر عالما پر زانایا ایرو دوی امت دا خاصك وک سیدا جبک دما مجی هدی لا ياكلون اموال الناس بالباطل يعني علمي تخوينا شاشكاوي هي جبيوي هي فصاحتاوي هي پسن خودي ده پسن المجيد ده پسن روجي ده عين وي ايات ایرو وی ملت ما نخواندار ده بيجه اي اهل ايمان سيدا اذكارم في ايات اذكار مصابه بيجم اذكار مصابه بيجم هجایه مجارک usam roserveji şey ki ayetin ku nepandi ayetin ku ve şartı yani ayetin ku nabejin ana balki temaşavan ne mer belki garip vare ezkarım bebejim hesani hunji veya tasdik ki nakin zanım hen ayet hen ne hatine goten yek şey ev ayete ticari veya ne goten ticari veya nabejin keseki ne goten ve in ata'tumuhum innakum lamşikun ya khira khoya veke baş دوی دردا مفسر مدبی جبر که وان انسان زانا بون فصاحت وان زمان وان خبردان وان انسان جاهل جب دکر در حق مزناتی خوده دا و پیغمبر خدا و جنت او نقش و نقوش دکرن د ظلم و حقارت و حقسزی دا جی دوی خواه نت کرن بوی خبردانم جنت خوشبون و مزناتی خوده انسان اد خاپاندن انسان اد گو وانا شخو نزه خوده نه به وانا هانه یعنی امی جی بگیجن خوده مال انسان اج انسان اد ساند بو هویه بله بله مال دادن کدا انسانا کدا خود دادن انسانی برخواد خستن ایروجی بالا خوب ده بونه هولدینگ بونه تجار مزن ملای بجه هر کی معاشی 4-5 مانه کدا وی ملتی نه وسه بله و کاچت کی او ویا بین نخ ویا دولت پره او که ده دو گرتن ادبی یه ملت آیاتکم اخوان بالسروانه بله مگو کتم نکن نبیجن فقط حکمدار وان و او که وان ایک
پێشەنگی ji devletê ra dikin û maaş didin wan evana hanê pênc e hele van şêxa ew İca işte pere bê sınır bê pîvan yani vana hanê li ser navê ola İslamê ku nêzê Xwedê ne xwe nîşan didin însana dixapînin însana ji rêya Xwedê derdixin ev e yani ku mal digire û rêya şaş jî bi wî însanên nexwandayê feqîr ku haya wî ji dîn tune aracî çê nabe nabendçîtî di navbera Xwedê û ebdada nabe kullu nefsin bîma kesebet rehînetun her kes bi kesba xwe li cem Xwedê ev ê were girtin îlla eshabel yemîn ê ku di rêya rasta bûne ew xarij fî cennatîn di cennetê dane ewananê dixweşî dane timê zetkî me li ser tewhîdê got lê belê me ayetê xwe demê me çima tune Em de bernamekî pêş de jî ez yani wisa bêjim em ê hin ayetê dinê vekin ya me îro hev qas dema me hev qas bû gotina Davîd ser vê ew ê hûn kar bin bêjin me awkê Sûrê Alî İmran 188 ez ne şaş bin me wî ew nekir yani ser kitmê ew û a pêncî ne bi heva girêda ye yani her alim rêveberê dînî yani ev ayeta tewbe ev bû dibêje almê Yahudiya û Xristiyana civaka xwe xapandine bêjin malê wa ji wastandine yani manavê ey civaka İslamî hûn hacî hebin almê we û şêxê we jî wer nekin we hişyar dike ne wisa aynen ya eyyühellezîne amenû aynen ya şu wisa ye aslında şirk ev e yani yani ena şirk denge ku meriv evî almê ji xwe ji rêya Xwedê derketiye nefsê xistiye şirîk îlah ereeyte men îttexize îlahehu hewahu yani tiştekî ku Xwedê gotiye şaşen neke nefsa meriv bixwaze meriv bike îlatiya nefsê divê de ye divir de jî me got wela yettexiz ba'duna ba'dan erbaben min dûnillah yani em hev nexin reb ji xwe ra اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله من برديا الرب افه حكم ما قويا شرك وتوحيد توحيد اعتقاداته جرى سالم به بلا توحيد بري بمني برنامج ورسيده ماستر شركه بري خبردا اللي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله سربيا هنكي باخذ قدام ما جيش ام هناك دبي خدي دا جدر و حكم خدي ربيتيا خدي ام هفدونا كنا اله ام شا هفدود كنا رب الرب افه يعني يعني تشكيبه برسي بيجي نا والله من شيخ ناكر يا رب من عالم ناكر يا رب من رهبر نكر يا رب يوصل بيجي مزني دولتي من نفس يا رب نقاش كثير بدي تفكير رب من نفس اخو نفس يا رب من بابو براي اخو نفس يا رب شو هذيك الرب من مقام نفس يا رب من پرن نفس يا رب الرب اوه اگر که تشتکی خودی بجویه هانه حرام نکه ویا تفجی گریدای حقوق انسانه یعنی انا وان دولتا حکم کدانینه حقوق انسانا تارومار کرنه ضد حکم خودی کی وی حکم هانه جه رازی به لگورا فرمانا وی بخبردانا خود تف بگره لگورا که فرمان ده به قلب خوش حسب که لگورا فرمان ده به دست و نگه خو به تفگر خویا بدنی لجم ویا آلی کار به به دو آلی کار به به مال جی آلی کار به ای چارا به قلب مال جی بیر واکر وانا هانه تم معنی کی توحید ویا هانه را نمای اورتا شرکه دایر بلا حسکی روزه هزار جاری قل هو الله احد بخونی نفسه لا اله الا الله ببیجی بله ساعت خوش باشه مالا و آوا قده بله کرم که گودنا داوی بیجاز اوه به کلمه شهادته بله روت بله بالميجي روجي حج زكاته به كلمه شهادته و گریدایی بله نه روت یعنی في چارتشته انسان ناخ موحد ناخ یکپار یعنی خودی به تنه ناخ رب جرا او دو حقوق انسان دا ای حکمی کو جدف جمال جبدنه لگورا چزگیا حکمی که خودت قرآن دا بلی کریه خود سر راست نکه
لگورا برجوندی نتوی مالبات نفسی هوالتی مقام هر اوی انسان هانه شرکه. orta şirket de. باشه مالا واوا ایروژی بلا خاصبه از آنم وای گل تشته بگوتانا دوی وارده اجبرکم مجال شرکه پر کوره و برفراه توحید و شرک اگر در فت چه به هفته کی پیشم پروگرام پیشم اما هن آیات دنیا قوت خواست مسر شرکه و توحید ببیجن اگر در فت چه به ان شاء الله تماشاوان ماجی ام و آگه دار دکن بلا و تماشا بکن ان شاء الله سيدة مالا وافا دست خوش دوی و صاحب ان شاء الله بله تماشاوان انهجا دمجارة شرك توحيد ده بصحبتها سيدة إملا حاجرة أم هاتن داوية مجارة خواه يعني ما أفهم كر تشتكو مرف ببجي بدوي خو بجي از أفهم قط نليه حتى يدلفو تفجار مرف الجورا زمان مرف نبن أو تشتكو مرف دوي خو قوتيه نای پجراندنه آلی خوده و جنای قبول کرنه پیوست لف و تفگر و الگوری و گوتنه به حتی نیکو خدای تعالی قبول بکه لف و تفگر گورا توحیده به موحده لف و تفگر گورا شرکه به او مشرکه ام هاتن داویا برنامه خواه حتی نی برنامه اگدن هون شاد و بختوار بن بمنند خیر و خوشیه ده الله أكبر الله أكبر الله